Weigelhauser Miklós, Fokári Vilmos, Stifter Vendel, Jávorcsik Ferenc, Gottléber Lőrinc, Rothbauer József, Sipos Albert, Sipos Béla, Kovács Rudolf, Bozár József, Dániel Lajos, Benyovics István, Rothbauer Ferdinánd, Tomanovics János, Gyurkovics János, Fogelszinger János, Szabó Ádám, Czanner János, Kemény Antal, Fülöp Antal, Sándor István, Burm Eduard, Tóth Ferenc, Gábris László, Wittmann Pál, Nagy Ferenc, Tóth Lajos, Újhelyi Ferenc, Nagy István, Nagy János, Füle Pál, Kittler József, Kittler Péter, Rigó József, Sárközi József, Rigó Károly, Rigó János, Buzási, Bogár István, Sárközi Károly, Botró János, Sárközi Elek, Kukorica Sándor, Horváth Ferenc, Mészáros István, Csáky Vince, Lapos Mihály, Ambrus Károly, Sárközi Ferenc, Holocsi János, Rigó János, Árpa József, Rigó István, Rikler Márton, Nagy János, Hinter-Schuster István. Ma ismét azokért a püspökért szólt a béke harangja, akiknek neve elhangzott, akik 107 évvel ezelőtt szabadságunkért haltak az első világháborúban. De azokért a hősökért is szólt a béke harangja, akik Európa szerte jeltelen sírokba nyugszanak. A hősökre emlékezés soha nem a múltnak, hanem mindig a jelennek szól, és még inkább a jövőnek szól. A nemzetek katonáinak, köztük a magyaroknak és szlovákoknak bátorsága, becsülete, tisztessége és mérhetetlen véráldozata emlékének őrzése mindannyian kötelessége. Zvonimir sa opäť rozozvučali pred tých biskupičanov, ktorí pred 107 rokmi obetovali svoje životy za našu slobodu a ktorých mená práve odzneli, sú vrité do mramorovej dosky, aby nasledujúce generácie nezabudli na spomienku o vzdanie úcty hrdínom. Spomienka na našich predkov nikdy sa netýka len minulosti, ale sa týka hlavne súčasnosti a ešte viacej budúcnosti. A spomínať na nich je našou povinnosťou. 1918. november 11-én délelőtt 11 óra 15 perckor lépett életbe a fegyverszünet az Antant és Németország képviselői között. Ezzel a világháború a nyugati fronton véget ért. A 20. század első nagy világégésében közel 10 millió katona és ugyanennyi civil vesztette életét. Dňa 11. novembra 1918 o 11. hodine 11. minúte sa podpísalo prímerie v železničnom vagóne vo Francúzsku s porazeným cisárskym Nemeckom. Týmto prímerím bolo prakticky dohodnuté ukončenie Prvej svetovej vojny, najväčšej a najstrašnejšej vojny, akú do tej doby ľudstvo spoznalo. S týmito myšlienkami vás vítam v mene organizátorov Mestského výboru a základnej organizácie Černovrku, Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, Miestneho úradu Podunajskej biskupice a rímskokatolíckej farnosti na dnešnej pietnej spomienke, ktorá sa koná v rámci 39. ročníka Mestských kultúrnych dní v Bratislave. Vítam pána starostu Podunajských biskupíc, inžiniera Romana Lámoša, ako aj poslancov miestneho zastupiteľstva. Vítam zástupcov dobrovoľného hasičského zboru v Podunajských biskupiciach, üdvözlöm a Zbönként tűzoltó testület tagjait és Duránszky Zoltán alapszervezeti aranyokat. Zástupkyňu riaditeľky základnej školy Vetvárska, az alapiskola és óvoda Törkökörejtesi, Péter Kata,
vojny, a pedagógusokat és a diákokat. Vítam predsedu miestnej organizácie Matice Slovenskej Jána Kšiňana a prítomných členov organizácie a vás všetkých, ktorí ste prišli si uctiť pamiatku obetí Prvej svetovej vojny. Mohácsi Jenő katonák dalolnak. Hajnal, fájó szürke világ, dalolnak a csend. Alszik az utca, szent a csend, dalol egy egész regiment. Ó, ha csak egy, ó, ha csak ketten kurjongatnának önfeledten. Vagy ha csak 4 legény, 5-6 siratnál megszakadt szívét. De most ezrek lába koppan harcba bátor hősökben. De most 1000 fiatal ajkról zúg a huncúttal. Huncúttal. Dal, meg lány, meg ifjúság. Meddig daloltak katonák? Peter Bela Horal, stará mať a vnúk. Pred hostíncom hudci hrajú, vojaci sa odberajú. Už na hradskej vradoch stoja, vystrojení ísť do boja. Iba Janík šťuhaj rúči, s domovom sa ešte lúči. Tam za vodou v malej chatke, po nemocnej starej matke. Keď bol malý, nedospelý, rodičia ho odumreli. Stará mať ho k sebe vzala, horko ťažko vychovala. A vnúk teraz jej podpora, stúpať musí do tábora. A starenka chorá, mladá, na hlavu mu ruku spieva. Choď vnúku boj, choď šťastlivá, bojuj verne, spravodlivé. Nech ťa len Boh preláskavý prinavráti v dobrom zdraví. Netrápte sa, nám postará, vrátim sa vám domov z jara. Keď zakrytlé hory cúčia, vrátim sa vám do náručia. Práve v poli žitko žali, keď na vojnu Janka brali. Úfala sa stará mati, že sa jej vnúk na jar vráti. Lež pred kvetnou ešte jarou, zišiel sa vnúk s matkou starou. Tatry s nehom zakrýpali, keď neby sa zvíkali. Vážené dámy, vážení páni, dnešný významný deň sa nesie v znamení čísla 11. roku 1918. O 11. hodine vstúpilo do platnosti prímerie, ktorým sa skončila Prvá svetová vojna. V numerológii predstavuje 11 majestátne majstrovské číslo so silnou duchovnou energiou a okrem iného symbolizuje aj náročné lekcie na ceste životom. Práve takúto mimoriadnu a náročnú lekciu zažilo ľudstvo aj v rokoch 1914 a 1918, kedy sa odohrala jedna z najtragickejších udalostí svetových dejín. Počas dlhých bojov Prvej svetovej vojny zahynuli milióny ľudí, vojakov aj civilistov. Milióny životov, ktoré padli za našu slobodu, a patrí im naša večná vďaka. Som poctený, že dnes môžeme vzdať úctu obetiam na našom tradičnom mieste pri pomníku padlým v Prvej a Druhej svetovej vojne na Trojičnom námestí v Podunajských Biskupiciach. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste dnes prišli. Môžeme tak z tohto miesta opäť vyslať spoločný odkaz. Nikdy nezabudneme. Česť a sláva padlým hrdinom Prvej svetovej vojny.
vážení prítomní. Ďakujem, že sme mohli opäť spolu spomínať a vzdať hold opäť obetiam Prvej svetovej vojny. Nesmieme však zabudnúť ani na to, že si tú slobodu musíme vážiť. Nedaleko od našich hraníc u východných susedov už bezmála tretí rok práve o túto slobodu bojujú. Ďakujem pánovi starostovi za prejav, poslancom a všetkým prítomným za účasť, našim žiakom zo základnej školy Vetvárska za program. Zvlášť ďakujem za účasť vojenského pridelenca Maďarska. Köszönöm Magyarország attaché hivatala képviselőinek, Gombos Tamás őrnagyúrnak a részvételt, a polgármester úr gondolatait, Szabó Szilvia és Balogh Nina versmondását, és természetesen valamennyi részvételét. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy szabadságunkat, eleink életet adta nekünk. Vigyáznunk kell rá, hiszen keleti szomszédunknál idestova harmadik éve éppen a szabadságért folyik a harc. Köszönöm, hogy itt lehettünk, találkozzunk jövőre is. Ďakujem, že sme tu boli. Stretneme sa aj na budúci rok.